Ni mwihoko wakwa mwiroreri wa Kameme TV ati ni watindia thayo na riu ni cireketie kwihanda thaa ithatu cia utuko na ihinda ria mutamburuko wa mohoro niguo tukorwo tugikumenyithia ni ati ya maundu magitinda makihanika hamwe na maria marikia guingira thiini wa nyumba cia mohoro ihinda ritari kunene megie kaunti ya Meru no tongoria wa kaunti ya Meru na ni mamwe ma maria tugukorwo tugikunengereria no ni twamba twamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie mutamburuko-ini wa mohoro. Namba nene ya MCAs a bunge ya Meru kunyita mbaru riendekithia ria kuhagurwo kwa gavana Kawira Mwangaza. In this regard, the Honorable Mark Mwenje MP forthwith replaces Sabina Chege MP as the deputy whip of the minority party. Sabina Chege kuhagurwo tongoria bunge-ini ta munini wa Mohori mucarica wa aria nini thiini wa bunge. Hizo lanes ina connect to Mo Avenue. Coming up, we will have no hawking there. No street business there. Thirikari ya Nairobi kugiria endia miariro kurutira wira wao barabara-ini ya Tom Mboya na Moi Avenue. Na family ria yugite mwana wao ni airwo thibitari-ini wa Kayole tu kurega gwikwo DNA ginya hakorwo na wakiri uramarugamirira. Macio no matemo tuli na riboti icio na njira njithiranu hamwe na riboti ingi iria tuguthagathagiirio utuko wa umuthi. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri, tuli na Nyambura wa Wamosha ari muthathauri na njira ya ciiko. Tukwambiriria mutamburuko wa mohoro na riboti ici ciaingira ciegie kaunti ya Meru na ni ati gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni arikia kuhagurwo ni bunge ya kaunti yo hwaini wa umuthi. Dereti ya kumuhagura ndina tungio uregani ni MCA ona umwe na uguo MCAs o the 59 maikia kura cia gwitikaniria na dereti ya kumuhagura. Kawira arahagurwo na mithigi ya uthiri moru wa wabici, uthiri moru wa kigina kia muingi, kwaga kurutithania wira na MCAs a kaunti yo na kwagarara matua ma igoti hamwe na kuhe mieke ya mawira andu aria ni a nyumba yake. Kuringana na gicunji kia 33 kia watho wa thirikari cia county, speaker wa bunge yo riu ari na thiku igire gukorwo andikire speaker wa bunge ya Senate kumumenyithia wegie itua ria MCAs acio. Thutha ucio nayo bunge ya Senate ni ibatie kumba kamiti ya mwanya ya memba 11 ya guthikiriria cira wa kuhagurwo kwa Kawira Mwangaza. Reke twambe tuthikiririe miario ya hau gabere hindi ya mutaratara wa guthikiriria mutaratara ucio. Investigation. There is only one governor of Meru County, Bishop Faith Kawira Mwangaza, Mr. Speaker. She has been using the name Bishop. We don't see it in any ID so that we recognize her as a bishop. How are you expected to interrogate issues fairly and render a just determination when you've already formed your mind that we are here to impeach the government? Someone who is in contempt of justice cannot purport to come to this house looking for justice, Mr. Speaker. The maxims of equity dictate that equity does not allow a wrongdoer to profit from a wrong. He who seeks equity must do equity. He who comes into equity must come with clean hands, Mr. Speaker. And the hands of our governor, Mr. Speaker, are not clean. Honorable Speaker, we are dealing with a cantankerous woman in the name of Governor Kawira Mwangaza. The reason, Honorable Speaker, Honorable Makazi, what is cantankerous? Cantankerous is a word driven from, is an English word, Honorable Speaker, that defines someone who is quarrelsome, who changes moods from now and then, and who doesn't listen, and who every time and does not do. Eo ni mwe ya miario ya mawakiri a miena yere aria makurugamiriire mwena wa Kawira Mwangaza na mwena wa bunge ya kaunti ya Meru makigeria
kuiguithania kana hihi Kawira Mwangaza ni abatie kuhagurwo kana hihi ndabatie ni kuhagurwo. No wona kurumirira itua riria riarikia gukinyanirwo ni ati thutha wa thiko kana thutha wa bunge ya Senate kwamukira marua kuma kuri speaker wa county ya Meru ya kuonania ati bunge yo nirikitie gukinyaniria itua riu ni ati ni kumba kamiti area egokorwo na wira wa kuruta guthuthuria mateta maria marekereirio ni MCAs kwa ihinda ria thiko 10 guthikiriria cira uyu niguo kuneana mendekithia mayo mbere ya bunge ya Senate, na bunge ya Senate icoke yariririe mutaratara ucio kana mendekithia maria makaheanwo, na no igacoro gatagataini kau no gugakorwo na kanya karia gakaheanwo kuri mwena wa governor na ninge kuri mwena wa MCAs gugitheria maundu na miena yere. Na wona thutha ucio angikorwo ajumbe kana senators ni makahetukia mendekithia macio na makindire kuna ati governor Kawira Mwangaza ni ekuhagurwo, nitagukiuga ati governor gukorwo ari wa mbere gukorwo akihagurwo ihinda-ini ria mwaka umwe thiini wa wathani uyu wa thirikari ya Kenya Kwanza, na angikorwo bunge ya Senate ndigakihetukio uguo nitagukiuga ati Kawira Mwangaza ni agakorwo ahonokete kwa rita ria kere kuhagurwo amu ni erigite gukorwo agereire mutaratara-ini uyu wa kuhagurwo. Ni tugukorwo tukirumania na maundu maya niguo tukione ni atia magugithii na mbere makiyumiragia ihinda-ini ria kwambiriria thikũ 2 uguo kana kiumia kimwe giguka. Maundu macio ni magukorwo makiyumiria na njira njega. Kwa ihinda riri reke twambe tumulike riboti ingi iria tukuhaririirie hwaini wa umuthi. Mubunge wa Kwamuro Sabina Chege ni aikitio nja ni munini alita munini wa muhuri mucarisha wa Azimio 1 Kenya thutha wa speaker wa bunge ya kibũrũri Moses Wetangula kuhetukia igoti ni riarumireire mitaratara iria yahuthe kana yagereire ni kana rigitia kana mwena wa Azimio ugetia Sabina Chege akorwo akeherio giturwa-ini kiu toria tuhariirio riboti ino ni mwandiki witu Mohoro wa Ndung'u. Standing Order 20A5 requires the Speaker to convey a decision to replace a whip to the House. In this regard, the Honorable Mark Mwenje MP forthwith replaces Sabina Chege MP as the deputy whip of the minority party. Ni mwerekera uria ugutanyitwo na hiki nene ni ngwatanio ya Azimio na mwaho wa kiama kia Jubilee uria ukoretwo ukendekithia ndigano na Azimio umuthi. Speaker wa bunge ya kibũrũri Moses Wetangula thutha wa gutiriria matena maigano na akiheana mwerekera. Wetangula arumirire itua ria igoti nene ria Kiambu tariki 9 mweri-ini uyu thutha wa mucemanio wa bunge ya Azimio mweri-ini wa gatano kuhitukia Sabina ikio nja. Honorable members, the Speaker will not shy away from the reality that two factions of the Jubilee Party are tearing each other apart and are unfairly dragging the Speaker into their wars of supremacy. Order, honorable members. Na thutha wa Azimio kuhita guthararia cikaro cia bunge umuthi, riu ni ihumuka kuri Azimio ta ngwataniro no kuri Jubilee ndugamano ya batira gikiro-ini kingi. Consequently, the Honorable Sabina Chege, by virtue of the written support of 21 members out of 28 members of the Jubilee Party in the House, is allowed to perform in the interim the role of the whip of that party in the House. Would that Honorable Speaker be putting the Honorable Member for Embakasi West in a very precarious situation, Honorable Speaker, because he may be construed to have defected from Jubilee political party to either ODM or Wiper that are members of the Azimio 1 Kenya coalition. Abunge 21 kwa ihinda riri kuma kiama kia Jubilee ni matuite matua ma kwiyeherania na ngwatanio ya Azimio 1 Kenya. Ogwo ari kuga Mwenje ta munini wa muhiuria wa mucarisha ndari na amemba iganu wa Jubilee na ake Sabina Chege akiambatira ngathi ya muhiuria wa mucarisha wa makiria ma abunge 20 akiama kia Jubilee kiria kirendekithia ndigano. We do not have an internal dispute resolution mechanism. We have invoked our rights under that purported agreement, coalition agreement, which is not there, under the constitution, and say, look, we want to exit that abusive marriage called Azimio coalition marriage. Our position as a coalition is that the Honorable Sabina Chege has been holding that office illegally. The Honorable Mark Mwenje has, in the opinion of the coalition, been working since the 30th of May 2023. And therefore, the Honorable Mark Mwenje deserves to be compensated appropriately
for the work he has been doing since that time. Kuma umothe mubunge Mark Mwenjeru aria mukagira njoherera ciothe cia giturwa kia munini wa muhiuria wa Musharisha wari kuringana na mwerekera wa speaker. Giribotera Kameme TV ritwara kwa ni Mohoro wa Ndung'u. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ni arutite mukana ati gutire endia miariro megukorwo magitikirio gutwarithia na mbere biacara ciao barabara-ini ya Moi Avenue na Tomboya, akiuga ni meguthondekerwo kundu gwa kwenderia indo ciao. Oho endia othe a miariro ni marikoragwo magitikirio gutwarithia biacara ciao kuma thaa 10 cia hwaini. Ningi akiuga gutire container ingi cigwitikirio cia kuhurira biacara gukorwo ikigathikwo gatagati ka mucii wa Nairobi, na ona iria imwe ciacio cirikuo nisikweherio. Gĩkĩ nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩgũthaganĩtio nĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, kĩrehete hamwe maabitha matiganĩte a kanjũ ya Nairobi o ũndũ ũmwe na atongoria a onjoria endia mĩarĩro kũrĩa megũtaragĩria mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngana namo wĩra-inĩ wao. Na thutha wa guthikiriria makaya mao na kurumirira mibango ya thirikari ya Nairobi yarĩire ĩgiĩ kugacĩrithia mucii munene wa Nairobi, Sakaja ni arutite mukana gutire endia mĩarĩro meguthii na mbere kurutira biacara ciao barabara-ini ya Moi Avenue na Tomboya, akiuga ni meguthondekerwo kuria mariendagiria. From Tomboya coming up to Moi Avenue, hizo lanes ina connect to Moi Avenue coming up, we will have no hawking there, no street business there. We will find another place. In fact, maybe they should be given the priority on the back lanes, because we have a plan for that road. We have received billions from investors, from the French development agents in Likuwa, Paris. Tunafanya BRT. We are going to expand that road to be walkable, because I am not just taking care of you, I'm also taking care of the Kenyans who are walking. Those who own shops are also taxpayers. So everybody must get their piece. Sakaja ni ahithuritie ati kuri na endia miariro makoretwo magikungia wara na kwandika andu mari na mawathe niguo mamahinguragire mawira mao mathaa mothe, akiuga wona mifuteti ya barabara kuria onjoria mariendagiria yarikia guthondekwo, ona kuo no kurikoragwo na mibango iria kuhitukio. Just because you're disabled or living with disability does not mean you will go against the law. No. Utawela na ndo matai sioje. Makaiga wela ngetha moneke me sioje. No. No ti sioje. No ndo cio turakaragio na ithui. Na kuma muthenya wa rucio, Sakaja ugite endio thia miariro maritikagirio kwara na kwendia indo ciao kuma thaa 10 cia hwaini, kuria ni ngiarutite mukana gutire container cia biacara igukorwo ikigathikwo ringi mucii munene wa Nairobi, akiuga na imwe ciacio ni ikweherio. For the next 90 days, we'll allow you to start at 4. If we see you going against what we've agreed on the roads, on the sizes, on people coming up here, tutarudisha ikuwe 6. But there is a pandemic of containers. I don't want an extra one more container in CBD. Na kuna zingine pia nitatoa. Thiko cia wikendi, Sakaja ugite onjoria miariro ni marikoragwo na mweke wa kwenderia kundu gutiganite kurioritie thigari cia kanju kurutithania wira na onjoria ya, akiuga na mibango ni kwarirwo ya kuhukia wici wa thimu uria ukoretwo theremete na njira nene. We have said no parking fees in the weekend. On the weekend we will have pop-up markets. Nyinyi sasa mu identify hapa town yote mpange. Ningi Sakaja ni ugite ndegwitikiria maabitha kanju manyararo na maguoyohio wira-ini wao, kuona kuri na turianime makoretwo makinyamaria a Kenya metuite thigari cia kanju. Augite nguo ciao riu irikoragwo na ritwa na makagathikwo mutambo-ini wa kiriu. Not allow any officer of Nairobi city county government of our security and enforcement teams kudharauliwa na mtu yoyote, kuguswa na mtu yoyote. Sakaja augite kurio na mubango wa kugura ngari ingi iria kanju marihuthagira cia gukua aria marauna mawatho ma kanju tauni-ini ya Nairobi. Sakaja augite ni egukorwo agitabania giikaro kingi na ene matuka a mucii munene wa Nairobi kurioritie endia miariro gucaira biacara cia aria mari matuka-ini na matige kwaraga indo ta iria mari nacio mbere ya nduka ciao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.
Na riu kurumirira riboti yo tukwamba guikirio ro hanini mwiroreri wa Kameme TV ne tuko tugicokereria tulio na riboti ingi uguo tugagikuria ndugathengie mutambo. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. This soccer season, Neymar, Ronaldo and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Kwirago rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. Kameme TV tuwekula tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jiggle, let me see, and let me see the woman that is with. Nego wa kere tukina moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wakatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nego wagatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wagatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Gagikunyita ugeni thiini wa gicunje giki gia keri kia Mutamburuko wa Mohoro tugithie na mbere na gukumenyithia uria bururi uhana makiria ma family 1,000 iria cikaraga mugunda-ini uria maragucaniria na family ya Gerishon Kirima ni ihoete kwaraniria na family no niguo kuiguithaniria njira huthu ya gutuithania ngucanio ino handu-ini ha kumomomorera micii yao. Ona kuri oro uguo abunge ya icigo iria ihutitio ni mugunda uyu aria nio Ronald Karoli wa Kasarani na Babu Owino wa Embakasi East ni mehitite gucokia cira uyu liko guku makimuthingata President William Ruto aingirire na guthaitira kana guteithiriria kweheria ndugamano ino.
thikũ nini thutha wa igoti rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie gwatha makiri ma bamĩrĩ iria cikaraga mũgũnda-inĩ wa ĩka 1,000 matũũra-inĩ ma Njirũ. Mĩhang'o na macopeni gũgĩkinyeria tarĩki 31 mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ. Rĩu bamĩrĩ ici nĩ ithiĩte na mbere kwĩyumĩria ikĩenda kũheo mweke wa kwaranĩria na bamĩrĩ ya mũteti wa tene mũtigaire Gershon Kĩrĩma nĩguo gwetha ũiguano. The truth of the matter is, sasa wale tulinunua hatutaki pia kupoteza. We are ready to negotiate, na hata kama ni kurudi kidogo tu kwa mfuko, hapo ndio mahali tunataka unegotiate. Mimi ni mwalimu, nimeweka ka pension kangu kwa hii nyumba. Nitaenda wapi bwana MP? Where will I go? Nimeweka my 5 million shillings kwa nyumba moja na nimekuwa nikisave. Makiria ma bamĩrĩ ici 1,000 iria ihutĩtio nĩ itua rĩrĩ nĩ cieyumĩririe hĩndĩ ya mũcemanio wa gwetha mwerekera wĩgiĩ ngucanio ĩno. Nĩ matarĩirie ruo rũrĩa makoretwo magereire nĩguo kũhota gũkorwo marũgamĩtie mĩciĩ yao nginya harĩ ĩrĩ. Makiuga ĩngĩtuĩka ya kũmomorwo mangĩkorwo magũthĩtwo igũtha inene mũtũrĩre-inĩ. Mimi nimejenga hapa, ndugu yangu amejenga hapa, marafiki zangu wamejenga hapa. Mimi kula nyumbani hata wazazi walienda wakakufa. Ukinitoa hapa, eri unirudishe nyumbani nikiwa maiti. The rightful owners wale tunanegotiate naye, tunanegotiate na nani? Manake hatutaki kunegotiate na administrators wa Kirima. Tukimaliza tumelipa pesa huko, alafu the real owner anatokelezea anasema sasa toka kwa shamba yangu. No na kũrĩ ũguo aikari aya nĩ morotire thirikari ta gũkorwo nayo yacũngĩrĩirie harĩ gũkungio wara rĩrĩa magũraga mĩgũnda ĩno. Noguo mahinyĩrĩria no nginya ingĩrĩra nĩguo kũmateithĩrĩria gwetha ũiguano na ene mũgũnda ũyũ, na makĩria mateithĩrĩrie kũũrĩhĩra nĩguo kũmathaitĩra kumana na kũhamũrithio. Ni nini imegeuka saa hii? Kwani alikuwa anatubembeleza sisi tumpatie kura? Kukisha vile unabembeleza mwanamke alafu unarudi unasema Yesu umeshaingia kwa nyumba. Hivyo ndio alikuwa anatufanya. Sisi tunataka rais asimame na sisi. Because kura inakuja 2017. Kirima, mimi ndaweza kulipa Kirima hata milioni 5. Lakini serikali ikiingilia kati, sinaweza lipa Kirima alafu serikali baki tukijipanga nayo. Because hapa si tunalipa ushuru. Na sisi tuko tayari kusimama kwenye pengo. Kama hiyo familia ya Kirima haina watu wa kuamini, sisi kama Association of Real Estate Kenya tuko tayari tusimame kwenye pengo, tuhakikishe hakuna mtu amebomolewa nyumba. Maya nĩ orĩire ambunge Ronald Karauri wa Kasarani na Babu Owino wa Embakasi East meranĩire gũcokia cira ũyũ riko. Wona akorwo matikũhota kũiguithanĩria na bamĩrĩ ĩno makiuga aikari aya matirĩ na mahĩtia o mothe mekire harĩ kũgũra mũgũnda ũyũ. Kama tunataka watu wa kuwa evicted mahali popote kwa nchi yetu ya Kenya, wacha hiyo judgment kutoke kwa Supreme Court, si ndio? Kwa hivyo nafurahi kuna notice of appeal. Tuendelee mpaka ifike Supreme Court, tusikie vile Supreme Court inasema, si ndio? Tukisha appeal hamtabomolewa hii nyumba on 31st. Mimi nawaambia ukisha appeal unapata kitu inaitwa stay order. The moment uko na appeal tumeweka kotini, tingatinga ikirudi hapa, hiyo ni tingatinga ambayo tunatoa tires. Ario thikũ ndare itigarĩte mbere ya thikũ iria igoti rĩraheire aikari a matũũra maya ma Njirũ macopeni na mĩhang'o gũkorwo mathamĩte kuma mũgũnda ũyũ wa makĩria ma ĩka 1,000. Rĩu atongoria na aikari a matũũra maya nĩ meyumĩrĩtie kũgeria gwetha njĩra cia kwaranĩria na bamĩrĩ ya mũtigaire Gershon Kĩrĩma nĩguo gwĩthemana na ũmomori ũrĩa ũngĩrũmĩrĩra ndũgamano ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro wa Gunya. Kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ ĩrenda nyongerera ya mũigana wa ciringi birioni 3.8 thĩinĩ wa bajeti nini ya mwaka wa 2023 na 2024 nĩguo kũrĩha mathirĩ ma mwaka mũhetũku marĩa marogirio mwaka ũyũ na oho kũhota kũrĩha maabithaa arĩa mararũgamĩrĩra igeranio cia mwaka ũyũ. Maya meyumĩrĩtie rĩrĩ bunge thũrimĩte meharĩria ma kanjũ ĩno ũkinyanĩria-inĩ wa igeranio cia mwaka ũyũ thutha wa ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo gwĩkĩrĩrwo nganja harĩ gũtigĩrĩra atĩ mwaka ũyũ gũtigũkorwo na ũici oro wothe wa igeranio. Thikũ inya mbere ya igeranio cia KPSEA na KCPE kwambĩrĩria